Hakaneka Eucharisch Bakhuid tongin tuwai nagabinda Steve Felix tongniba but meben janai tongniba. Sim jiruai lai spa sapo lai spa sapua. Kaneka long Sngi ka bakrao namar ka Sngi ka jongu Yanis Baptist wat kaneka long Sngi utra Sngi krao niam namar ka Sngi ka jongu wat ginang tuwai lem ba ka jingya side lem jongu nagabenta ki jingim men siam jongi bamangirungin im kumba im mau dak ba pen banaw jisu giduwai nagabenta bahara ki jing dumu shime jongi giduwai nagabenta kabalang barokaway giduwai nagabinda ki bapang gibashitam giduwai ro nagabinda ka parthe barokaway bakandon ka jingsuk ba bahor ki tumak badangyait kin sange da ka bor jang jingsuk jangu jisu ha kerteng upa barukun barumen siem Bakhuid Amen ka jinga e jangu trai jangi jisu Christ bat ka jingi jangu blai Lembat ke jingya silak jongamen siem Bakhuid kindon rengka bat pi barro rengka bat piro ko himmen ko pera tongin sangech por ben puson ha kanega Sngi buram jangu Yanis Baptist ha kanega Sngi ka jangu ba hadu katno ngila traish itam ban kindi yaw jisu hadu katno ngila pelut por naga bendaw jisu hadukat no ngikran sepang ujisu ne ngila pelut kambun por dakaban hakaban kran ya kaba jakliya ya kaba sniu habangi yakendo paralog habangi kran hayinga semjoni hatto ngila pinbriang ya ujisu ne ngi pinbriang ya ga jing sniu aga jinglong jongi aga jing snow jongi aga jing parka jongi aga jing ade jongi batki parabriyo bonsin ngila langkit daw ban penja buram ya jisu nginang sosi halor ki jingle jongi bara nginang ya buram markelia bad nginang kindiu ya jisu pan map na jisu trai jisu sait kud yangi pen klein min siem yangi bangin dup laban pen bana shirhem yame taka jingim jongi nga palam how play badan bor baro bade happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e daki jim parka daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palan janga daka jingle palan janga daka jingle palan pakrao e janga namarkata nga karpadia kamaria Bakhuid kabayaisa kateisoti yaki angel bakiri koid badia pi ko himmen ko para banduwai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nisne yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaka jangi mbam jikut Amen who try to try to
to nginia Dubai hakane ka sngi ka jongu Yanis non bin Baptist ngin Dubai banginia jinga ekar hai halo jangi ibu ye jing demo jangi bahara lamba ke jinga side lem jangu ba mangiru ngilong ki ba yang sakina ka bin dau Chris bangilong ki ba pin krai barabor na ka bin da ka jingwan Jesu ha ka jingim jangi ha ki inka sem jangi ha ka parte barawa kawe Iduai naga bindagi ba pangi ba shitam naga bindaga jingsuk janga parte bara. Koblei me uba penmi parte yau Yanis Baptist ba un penkre yau pait ba janai naga binda u Chris utrai. To ai haki pait jame Yaka jinga janga jing kamen bakanja men siem. But yalam yaki donur janga ringaid bara. Shaka lindi janga jim penim but ka jing suk. Dautrai jangi Jesu Christu kuan jame. Uba im but sansha renka bad me. Haka jingalang kawe janga men siem Bakhuid. Ublay junam la junam. Amen. Kacing pulih naik kitab Isaiah. Kalau nong ka basaw pakandai kat khot ka bayway ter hadon riu. Dosa skor yang aku deu lenong patos ngap pi ki paj pen riu ki bana sechingai. Utrai ula khot yang nado padang pun nado po ka kami chunga ula khot ka teng chunga. Ula pelong ka sentur chunga kum ka wai lambanep padal penri yang ha ka serniu ka ti chungu. Ula pelong yang uknam ubalit bad ula tep kop yang ha ka rengkap chungu. Ti ula ong hanga, pilong usikri chonga ko Israel, ha ubangan sayo burom. Henry ngala ong, ngala trele no ngala pelut ya kabor chonga, na kabenta kabasuda pat kabathala. Lajar kata kahok chonga kalong badutrai, kabainong chonga kalong bad ublay chonga. Ti menta utrai ulakren, mau ubala sandor yanga nado papun yanga, banlong usikri chongu. Ban pai biang yo Jacob shau bat endup lumlang yo Israel hau na bangala yo burom khamar chung utrai bat ublei chunga ula pelong ula kalalong kecing klan chunga uong ompat biang bapin long usikri chunga ban kelet ya kijaj kenjau Jacob bat banwan yalam biang yaki badang sa au Israel ngan ay pi kum kecing syai hakijaj penreu ba kecing pen im chunga kandup poi syado pakut ke perthei Kaktin chung utrai. Nisongo yau blay. Sam chispa alai pundai nambar praspa sanpunyo. Praspa sanpunyo.
Kajing pulen ki kam jong ki apostol. Ha kito kisngi Paulus sulaong. Ublay ula thong udabet ban long usem jong ki patemen jongi. Ya uba ula kubur ban ong. Ngala syam ha udabet ukon ujese. Ya ubreu uba kadut not jonga kahun. Uban net lot ya kamon jonga. Na ki kon ki kseu jong uni ubreu. Ublay ula say ha ki part Israel li unang penim ujisu. Kumba ula kular mensua. Kajing wan jong uyo anis ula ya lap ya ka baptisma. Jong kajing kela ka bamut ha ki part Israel baro. Bat haba uyo anis ula jandep ya kam jong ula ong. Ei pitarai ngalong. Ngam long uta Henry hadin jonga unwan uwei uba. Ngam syong hok warban loat ya ki juti na ki kijat jong Ko para jonga, ko kon kok seu Abraham, bat kito hapreng jong pi, ki ba shepting ya ublay, day hangi ken balapa ya ko khbo jong kane ka jing pen im. Taktin jong try. Nisango ya ublay. Jung blay bahalotam pin saya Joshua jung try pat pen krek lenti jung u Utrai undon rengka bat pim. Kajimpulin aka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam hame kutrai. Kisngi kilapura baka Elizabeth kanka. Bat kalaka ya ukon shinrang. Bat ki marjan marpa bat ki kur ki jai jangka kila yosngo kumno. Utrai ulate karhai yala ka jingirs born ha lo jangka. Bat kila ya kemen lang batka. Bat ha kasngi kabapu bapra kila wan banot share ya ukulung. Bat kila mut banai kerteng ya u sakaria. Da ka kerteng upa jangu. Henry ka kemi jangu kala de kumda en kot ya u ya anis. Kila ong haka, Henry pimdon kur mano ubakom kane ka kerteng. Kila peni dak haupa jongu ban keli ka kerteng ka bakom no umon banai. Ulapan ka ding linkiniap badulato ka kerteng jongu kalong u yo anis. Baro kila ya lingongain markom dahi ka shindur jongu kalapli. Badutele jangu ulalait badula kren. Uya ro ya uble bad ka jingting kalawan habaro ki marjan para marjan jangki. Syapang kini kie layalap hakeleng kari lum judaya. Bad baru kita ki balayosngo yaki kila tengkai yaki halaki donut ki ang unsalong ubakum une ukelong. Namar ka keti jongo trai kala don badu. Te ukulung ulanang san badanang kalain. Haka mensiem badula syong hari kenja hadu kasngi jangga jimpen pau jongu haki paid Israel. Ka gospel jong utrai. Kajinyaro ya me ko Chris. Ko himmen ko para bayid ha utrai Jesus Christ.
Minta kasngi kabalang kareke ya kasngi karaw jangga jingka jangu Yanis Baptist nguong Yanis nong pin Baptist. Kumbangitip hakabalang ngireke pin karaw ya kasngi ka jang tang laingut ujisu kamariete soti badu Yanis Baptist. But kumbangitip what ladang irake yakasngi ka jangu Yanis Baptist what yakane kasngi ka bang rake yakasngi ka kadon jingade bat ka Christmas bale nemar haba uangel Gabriel ulawan ben penbana shaka Maria tesoti ben kam kan pun kon but kan ka ukon uangel ula ong ya ka Maria tesoti ka bakha jompi ka Elizabeth kala pun kon minta kala Henry banai But lada ngi kinmao iya kasngi jimpan bana uangel syaka Maria teisuti kalong hakas ngi arpo santarik ubanai March. Habangi kain naka arpo santarik ubanai March shadu ubanai June arpo sautarik kalalang lai ubanai tik. Henryu plus lai kalong kindai banai kane kalong ka jingim jangi kulung hak po ka kami. Bad uji kamar ka Elizabeth kala ka ya Yanis Baptist habadap kindai banai nanda nangne na June hadu December kadon Henryu banai ha ka bangirake ya kasngi borom Christmas but lemba kanega jinka jangu Yanis Baptist kabalang kakwa banne kedau ketiyangi Syapanga jingka badga jingwan jongu Jisu. Kumbalong Yanis Baptist ulong nong karat lenti. Taga jingdumo jangga balang ban rake ya kasngika jongu Yanis Baptist kalong ban penkarao bad penkarpang ya kasngika jongu Jisu. Lemba kane ka jingrake ya kasngika ngidang kinmao ya ka jimpen bana jongu angel Gabriel ya ka Maria teisoti balakadau hangi syapanga jingka jongu Yanis Baptist. But habangi reke yakas ngika jongu Yanis Baptist ngidang kinmao hakaju kapor yaka jingka jongu Jisu ma namar haka jingka jongu Jisu donru syapanga jingka jongu Yanis Baptist. But ngindangin puson kindiat halor ka jingim jongu Yanis Baptist. Kadu katno ulong ubakarao but balay ublay ula penkarao Yanis Baptist but kumno ublay ula penkarao Yanis Baptist but ka jingim jongu kalong ka ba kumno banlong ubakarao but ngitip habala penbana yawu Sakaria syapanga jingka jongu Yanis Baptist ublay ula betta shaika dar baune unlong ubakarao But komjuro yaka jingim jong Yanis Baptist ngiyos ngoro ba ujisu ki ukadaw syapang Yanis Baptist but ulong ubakarao kumu u Elijah. Balarangi puli naka kitab malaki saw san ngiyos ngaw bad malaki ulayatu lupa haka kitab kabakadu jong kajutam barem ba unsa pa ya uwe uba yasrim ya Elijah nong ya tulepa uban salong uba karau kat u ya Elijah nong ya tulepa kabamot kumba Elijah nong ya tulepa u Yanis Baptist ula hapadeng jangi ula yalap ya ka kubar baba ula kendu yakibrio bakide ben paisha oblay but ladangi pule naka gospel jang Matthews lai saw ngiyos ngaw bad uni u Yanis Baptist ula pong yaki jain sni ut bad ula bam ya kapuit bad ka ngap khalao ladangi pule syapang Elijah nong ya tolepa haka kitab jang gis ngila ban yus ngaw kaju kajain pong jongo Elijah kalang tekom kajain jongo Yanis Baptist badu Elijah ru ulapong yaki jain sni ut badu labam kumba
u Yanis Baptist. Kane baro ka penyesirim yangi halor ka rukam bau Yanis Baptist ula im hakane ka parte. Bar haka ju ka dur haba enda la penbana hau Yanis yau Sakaria Shapanga Jinka Nius ngo haka kospa jungo Lucas ive yaki linong arpo we ter Nius ngo badu angelula ang une ka namarba kalapon kade ben kiar na ka jimbam kor ban na ka wine. But ya kaneng ilaban yos nguru haka kitab nombishar haba uble ula penpau haka kami jongo Samson but kade ben kiar na ka jimbam bakor but na ka wine but penkare na ka bendane kullum kabamod ka jingmut jong kane ka jimpen bana kap kadau hangi u Yanis Baptist ulang nombishar ulang nongya tolepa. Kadukam ba ula pangjain ka kadau hangi yaserim badu Elijah ubalong ubakarao but Shapanga jimpen bana u angel hau Sakaria kapeni hangi une ulang unong bishar kabamod u Yanis Baptist ulang nombishar hakaju kapor ulang unongya tolepa but ladangi puson jilliu halor kaneke rukam im jangu ula wan penbana shaka parte baroka way bangi de ben penkre yakalendi ban haka jimpen bana shapanga jimpen kre yakalendi ladangi puson haka gospel jangu Lucas kabalai ngios ngo ula wan ban penmadan yakilum rit bat ki wa baro ki bakoru koram ula wan ban penmadan yakilum ula wan ban penkre yakalendi nangda enda lade penkre yakalendi u ap yau Jesu ban yaid hakata galendi padu Jesu ula ong ngalong galendi but ngide ban yaid hakata galendi la penkre dau u Yanis Baptist kane kalonga jingang nur janga bane nagabinda jangi but ladangi puson halor kay rukam ula bam kadon jingmod ula bam yaki puit bad ula bam yaka ngap kalau ngitip kay ka jimma jonki puit haka hapade hak nagabinda kinongre lada karoy yaki puit haki hapadengi nongre ken sajiayu ki puit kin bam lot yaki rep keriang but kan sa poi ke jingjot tentangi pule haka kot ko bor bakar kala roy ki poi but ki bam lot ya ki rep kariya minda kakatino bale ka ong Yanis Baptist ula wansha kane ka parte badula em ya ka jingim da ka ba bam ya ki poi ka ba mod ula pendo no ya ka jing sinio janga parte ula pendo no ya ki baro kaba pinjot ya ka sukha sain jange bariyo but lempa kane ka jimbam ya ki puit ka kadau shai ka dar da ka baneng Yanis Baptist u pendo no ya ki jimbam hok jangane ka parte u pendo no ya ka jingsnio janga parte badu im naga benda ka hok bad ban penroy ya ka hok haka ju ka dur ula bam ya ka ngap khalau ka bamot kangap kayang nagabenda ka jingkoy ula im haka hok ula kendio ya ka hok da ka ba pindu ya ke jimbam hok jangane ka parte bad ula kendio ru ya ka jingkoy hakane ka parte nagabenda jangi kabamod Yanis Baptist uyang nagabenda ka jingkoy nagabenda ka hok ladangi puli na ka gospel jango Matthews ka ba arpulay ngi puson ba u Jesu haka ba kendu ya ki Parisi bat ki Sadusi kodit ya pi namar pi im kumne nangda uang namar pimdon kane ka jingle hok bat ka jingisene bat ka jimbat ketin laitile ki jinglong ka bangi don kam kalong ngide ben im hok ngide ben train aga binda ka jingisne bat ngide ben bat ya ketin badu Yanis Baptist ula im ya kane ka jinglong ula im hok bad ula bat ya kaktin namar ula langka sur jango bale
ula keren ya kaktin jango bale ula bat ya kaktin haba ula im hok ula im koin baru ula bat ya kaktin kai ka bala jia ha ka jingem jango ka jingisne jango bale katoin ujisu ulang ka jingisne jango bale ujisu ulang obayad ha ka lindi ba penkare ha ka jingem jangi kabamod kabangi rake ya ka sngi burom jango Yanis Baptist ha ka ne ka sngi kamda me ka sngi ka jango ni deben penkare yala de banlong kiba bampuit Ngideben pendono ya ka jingsenio. Ngideben im nagabenda ka hok. Banangda ngideben long kibabam yaka ngap kalau ha ka jingim jangi barabor. Ngideben wat ya ka ngap kalau da ka ba bret nangi ya ka jingsenio baro ka jimbam koid baro. Ladang ilaban im ha ka hok. Ladang ilaban bat ya ka tin, ladang ilaban treshitam ban im ya ka jingim bakoin, kaya ka ban saja hangi, ka jingis ne jongo balai kan toy hangi, ujisu unwan toy hangi, naga daga daw haba lapon yawu ka Maria teisote kala lay jingo ya ka Elizabeth bad kala ay koble ya ka Elizabeth but kala penkalay yaw Yanis Baptist. Nagatagadaw ni ongero Yanis Baptist ulang ubalaka napadengi kende ulang kam karao banyakewe ka jing karao bat ka bor jango Yanis Baptist kalawan na marulayim ya ka hok ula im ya ka jingkoin nang ta ka jingisne jongo balai kala tuit khawu badu balai ula kendiu yawu mindakas ni habangi rake ya ka sngi ka jongo ngideban ken mau babarra mangi ngidon kam ya ka ne ka lindi ban yai ban penkare ya ka lindi jongo jisu kanamba ngindup long ki kon ba batriang ya ka hok bangin long ki nangya tulupa ba kran ya ka tinu balai bangin kala long ka sur jongo balai nangda ngin yo pediang ya ka jingisne ka jongo trai ha ka jingkoin ko himmen ko para no tongin duwai ha ka donur ka mensiam naga binda ka ne ka jinglong kadbang i duwai hau Yanis Baptist ba unang yarap yang iro banlong ki ba bampuit banlong ki ba bam ngap khalau banlong ki ba eat ya ka jingisne ka jongo balai banlong ke ba pen khalai ne ka jingem jangi lemba ka hok ka sort ka ba utrai ula benchet halo jangi ban imman ka kelip mat jisu be e karko kardo yangi ha ka ne ka sngi buram jango Yanis Baptist ba mangirungin im kumba imma u ban pen kara ya ka lendi naga benda jame ba mendup wan shaki inga sem jangi ha ka jingem jangi ha ki kam gi jam jangi ha ki jingang no jangi bangin dup la ban im ya ka jingem bajanai kat kum ga mon janga baning en ya ro ya utrai Jesus Christ Nam lai chinam. Amen. tongin yang tongin pla ya ka jinget ka jang nganget hau play upa badan bor bara unang tau ka bening bat ka tendo bat hau Jesus Christ ukun ba marwe jango utrai jangi yau bala puna mensim bakoi yau bala kana ka Maria teisoti bala shale bein hapo pondios pelados la sanar pana yawu la ya la tap yawu ula kya shaki baya haga sngi ka balai ula mi pan ne ki baya ula kiu shabane u shang shakamon u blai u pa badan bor bara nangda unwan pat ban bishari ki bayim bat ki baya nganged hau mensiam Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingesela ki rikoi haka jimma iki pop haka jimmi pat kado daka jingim bam jikut amen Lai spa repusa. Worship
Baya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jampi. Kallang ka ba priang hun hau blay upa ba don bor ba rom. Do try pediang jing kenya ni ti jong pi. Nang ta ka singaro ka buram ka teng jong u. Ka jimanto yangi pada ka balang Bakhuid jong u baro ka wei. Ka jing tarwa halor ka jing tarwa ngibu halor ka duwan jamme ko trai. Banda ke da ka buram bade hok yaga sngi ka jong uta. Ubala penbana yaga duwan jongunom penim kaparte. Bad ubala kadoro ya u enda ulawan. Uba im parsensha junom la junom. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat piro. To kendiu yala ki donod. Ikin tiu ya ki shau try. Tongin aingu ya utrai ublay jongim. Ka shong hok bat ka te. Dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade. Ka deiti jangi bat ka jim penim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka. Banaingu yame. Ko kenrad. Ko pa Bakhuid. Ko blay badon bor bat bam chikut. Lemba utrai jangi u Jesus Christ. Ha u nonglam ktin jangu. Uyanis unom pin baptis Bakhuid. Ngiyaro ya kaburam bakrao jame. Namarba mela pinkandang iyawu. Nagabinda kaburam kapak kerpang. Napadeng jangkito kibalaka nakikinde. Kajinka iyawu. Kalawanra kajinkamen kabakrao. But what ha kapo jangka kami ula kenji da ka jingkamen ha ka jingwan ka jimpenim ya ki brio tang ma u marwe na ki nongya tule pa baro bala kadau ya ukon lambarot jangka jingsius pa badban penkandang ya ki ki batui ula pen baptis ya unongseng jangka baptis mahi bad ula don bok ben yo ai ya u kasaki kabakan saitam da kabaple yala ka janga snam bad namar kata lembat ki bo janga beneng ngi mane yame klem sange hangne hasla prote bad shi junam ngi parta jam sha kaburam jamme tam Bakhuid tam tonginang IT agijingang no jang ibara pangirong ilang kikon gibaroy haka hokasot haka jimbata katin haka jingkuid benduk yopediang ia utrai ublay jang jingis ne haka jingim jangi ikar pahadio men siam Bakhuid banman pen gantang yangi kumbala pen gantang iau Yanis Baptist dashisha melongo Bakhuid katrai kata mei jang ka jingkuid barom namar kata ngikar padia me to pen kuid pen gandang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa yo mensiam jame kum gaum jer halo jangki bakin kala long yangi kamet barkasnam jangotrai jangi o Jesus Christ haka por bala dino yevu bad dala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shimya uppo badda ka baingo yame ula kedia yevu badula ai halage senran u ong to shim bat bam na kane pi barro namar kane kalonga medjanga ya ka bainaiti
naga benda jumpi. Hakaju keru kamendala la yabam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halage senran u ong to shim bat dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bat bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jampi pa naga benda ki babon naga benda ka jimma ye ki pop tale ya kane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Krista penkoid yangi. Penkoid yaki mensiam hadim penkoid. Penkoid ben kia yaki bapang ki bashitam barok. Yada yangi nau bamen naki kalam. Kajing maya jangka jinget. Namar kata ngi ke bapin menda ya ke jingia bat ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame kotra ya uppu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai nguai dem namar mel new yangi ki babit benya hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpad ya me bangi ke bayo binda hakamet bat snam o kris ngin long ke bela penyat le kawai da omen siam Bakhuid takan mau kotra ya ka balang jamme Kabela priang hasatala ka perte bata penjana ya ka haka jingin ringkat badulia uppa Bakhuid jangi wilbat marwain ubishab jangi bat baru ki lingdo bat kiriniam takan maulem roya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yotiya da ka bakar men ya ka jimmi pat badia baru ki bela kalat no haka jingis ne jamme topdiang ya ki shaka jingshai ka kama jamme to isne yangi baru ngi karpadia me Bareng kat bat kamari ate suti Bakhuid kakami jango bale. Ujasa Bakhuid ukmi ukurim janga. Uyanis nompen Baptist ki apostol Bakhuid. Francis disease Bakhuid. Bat baru ki rikuid ki bela pensngabaya me pateng la pateng. Ngin lang ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut. Bat bangini ra bat pindon buram ya me. Da ukun jamme o Jesu Christ. Dau lembadu badhau kallang hame ublay uppa badon bo haka jingalang ka vejungu men sem Bakhuid barok buram bad ka jingyaro junom la junom Kohimmen ko paratong induwai kumbau Jesu lahi kayangi haganega sngi buram jangu yanis Baptist bangiru ngilaban pertu bod ya kenuksa jingim jangu banduk yo ya ka bor ban penbana Jesu haga jingim jangi koppa jangim ba habening kalong ka Bakhuid ka teng jamme kanwan ka hima jamme kalong ka mon jamme hakendau kumba habening toai yangi minda ka jimbam jangi ka bahala kasngi Bata map yangi gering kang jangi kumbangi rangi map ika beles niu yangi badwat yalam yangi syaga jimpen syoy henrei tapalait yangi naga basiniu topalait yangi ngi karpat kotrai naga jingsiniu barra haga jings bun jamme toai jingsuk jingsain haga sngi jangi kanamba daga jingyarap ka jingisne jamme ngi lait barra bona ka pop bangin yo jingyada naga jingjinjar barra
kat bangi dangap kemilen dia ke jingkermen bakhuid bat ke jingwan pa jongu nong penim jangi u Jesu Christ Namar kajume kalong kahima, kajume kabor berkaburam, junam la junam. Kotrai Jesu Christ meyu bela ong haki apostol jame ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pe digi pop jangi henraya ka jingay janga balang jame bad ha ka jings bon jame to I haka ya ka jingsuk bad ka jingyat le ka we kat kum gamon jame mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabo renka batpim Rengka batpi. Dabda ke jingidu Kristang ini ay ngukmar kalian. Ukun lang beruble, begit ipo perjen, Yusuf sene yagi. Ukun lang beruble, begit ipo perjen, Yusuf sene yagi. Hakumi ukun lambro janga bale. Hakumi bakit na ka pop janga parte. Sukito ke bala korcha ka jingkawai janga ukun lambrot. Bukan rat kamlong besong ho kumendrung po kaying sana Nresong kakati kamasim sana sekiai. Kamet maras nam janga Kris kan shach.
jamme lemba ka sngi buram ba ka sngi kraw niam jangu nang ya anis nang pen baptist me kwa bangiro ngin pen kre ya kelenti naga benda jamme Lord sin gilang kinang kanglang dia kelenti naga benda jamme haki ka sem jangi haki blang salang jangi Yesu bayin ya rap ya gi balong ki ba play lenti upa kumya kami kumgi kor kumgi himen ke para kumgi bangin ilaban play ya kelenti naga benda ki bai naga jingi bakhuid jangi kamko yangi pen white yangi pen koid yangi pen klein boring bangin de laban tim scam haga jingi ka jangi hallelujah 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 Jesus Jesus karko yangi pen koid yangi pen kandang yangi Jesus lai lord yangi Jesus karko ya bar gine ke men ke para ye bashin men da haga ne ka mas bakhoid yangi jing do mo jangi mar menang faith menang sumar yangi meta hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 in duai jing duai jubilee bangi trang ya ga jimpen jampura ha ka bashim menda ha ki kam isne ha ga ne ga sngi kopa ubaha bening to ai baga jinge ba mela ai hangi au kun jamme Jesus Christ o himen jangi but bakatlich ding janga jinge spoon kan klang haki donu jangi dau men siem Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ga jingkermen bala kerku naga benda ka jingwan janga hima jamme to ai baga jinga e jamme kan pen khala dur yangi shaki nonglur lengka bamju shangtai ban bet yaki simbai janga gospel to ai baki tu ki simbai kin pen kala dur na shapo yaka jait ben riu bari yaka perte mariang baroko we ha ka jinkami lindi batikana yaka bening batimai bat ka perte batimai haba enda yaki bor jungu bamen la vengno kaburam jame kan tin shine juno to ai baga jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jinkarmen ya ga jingang nud ya ki tiar jingkan show habane ai baga ta ga ju ga jingai e kan pinsa priang ya ga jingkamen pa jingsuk jangunang sis pa jangi satala ka perte shame ko blay jangi ubala karku junam kallong ga buram par ka jingaro junam amen kopa jangim uba habening kallong ga bakhuid ka kateng jame kan wan ga hima jamme kalong ga mon jamme ha ka kindau kumba ha bani to ai yang iminda ga jimbam jangi ka bahala ka si batamap yang i gareng khang jangi kumba ngi rungi map ye ga bale sniu yangi badwati alam yang i shaka jimban shoy kan roi to polite yang i na ka basiniu amen ku blai ko maria ka badam ta ga jinga e utrai don bet phala kar kuye panam te chinde balla kar kuye usop ho jom pau Jesus ko maria bakhuid ko mi jong blai duai ne ka benda jongi ginom pop menda bra ka por ga jingi ap jongi amen kaburam au pa do kun bar men sim bakhuid kumba kala mining kong kum ju bendam barabo junom la junom amen tong in ya duai habang ilabam ha ka jingkawai jangukun lambarot na bening ngi karpat ko trai ha ka balang jamme da ka ba kashem jingkamen ha ka jingka yau yanis nong pen baptist Bakhuid kan itu kum unangai ya ka jingka arsin jangka yauta uba ya ka jingwan jangu uyanis ula ya tulupa uba im barsensha genom la genom Amen. Utrai undon rengka batpim. Rengka batpim. Ublay badon borbaran karkuya pi upa. Barukon badu mensuim Bakhuid. Amen. Yalisuk ban penbana ya kakubar babhajang utrai da ka jingim ka jompi. Yesu yau play. Baran drus pa sa punyo. Israel,
pa ber kun ma sim Bakhuid Kumbarolong ba maningkong kumchumentar barabos junam na junam amen. en yoro yatra Jesus Christ Junam na junam